Akşam şerefleriniz hayırlı olsun. Bugün dekabrının 5-si ve Kırım işgalinin 1012 günü. Şimdiki efirimizde böyle malumatlar. Чайгоз işinde video delillerge geçtiler. Подавляющее большинство не имеет отношения к чайгозу никакого. O'zbekiston saylovlarida Shavkat Mirziyoyev g'alaba qozona. Xalqimda yashaydigan insonga ovoz berish uchun keldik. İtalya baş naziri istifaga chiqa. Ben de fazla koltukları kaldırmak istedim fakat ortadan kalkan benim koltuğum oldu. Ақтым чайгоз işinde yazma ve video delillerini bakıp başlaganlar. İşgalci mahkemesinin 51. oturuşunda taqiqatçı sözge çıkıp, miting vaktinde çekken 100'den ziyade video malumatı olğanı hakkında bildirgen. Lakin advokat Nikolay Polozov bergen malumatlarga ko'ra, bergen videolarının tek 4'ünde чайгоз көріне eken. Meclis reis muavini Kırım Yukarı Şura günde Kutlevi nizamsızlıklarının teşkilatçısı olarak qabatlana. Подавляющее большинство не имеет отношения к чайгозу никакого. Taqiqatçı чайгоз videonun birinde insanlarını to'xtatib, artqa deb söylegenini tarif etdi. Diğer videoda Chubarovning beraber ko'rina eken, lakin susib tura. Da bir videoda o arpatlı ile laf etdi, lakin taqiqatçı ular ne haqqında laf etganini aytmadi. Diğer videoda ise taqiqatçı Mustafa Jemilovni ko'rgan, lakin shu kuni Jemilov Ahmedjitda yo'q edi. А также на одной из видеозаписей следователь увидел. Ağır ve devamlı hastalıktan son 69 yaşında felsefeci ve din alimi Geydar Cemal vefat etti. O Rusiya İslam Komitetinin yolbaşçısıydı. Merhum bir sıra dini ve ilahiyat kitaplarının müellifidir. Çok yıllar devamında İslam dininin bağlı yayınlarını alıp baraydı. Geydar Cemal Rusiya hükümetini tenkit etkenlerinden biriydi. Cemal yarın Almatı'da defin edilecektir. О компьютерном Ukrayna Müslümanlarının vesika yani Hartiya altındaki imza Kiyev'de çekildi. Bu kağıt Ukrayna Müslümanlarının esas noktayı nazarı ve gayelerden tezilip onların içtimai, siyasi, iktisadi, medeni ve dini ceyranları hakkındadır. Hartiya'nı Ukrayna bütünlüğüne ve müstakilliğini tanıgan Müslümanlarının dini ve cemaat teşkilatlarının temsilcileri imzalaganlar. Merasimde UMMA adlı Ukrayna Dini Müslüman İdaresi, bütün Ukrayna Al-Raid teşkilatı, Ukrayna'daki Müslüman cemiyetlerinin azaları bulundular. Teşebbüsçilerden birisi yanı Kırım muftisi Ayder Rustamov olgan. فأصبحتم بنعمته إخوانا. Это, безусловно, позитивный шаг. Bu şüphesiz hem Ukrayna hem Kırım Tatar halkı ve bütün Kırım için de aytmağa mümkün iyi adım. Ця хартія це є продуктом багатьох мусульманських релігійних організацій. Bu vesika çok vakit devamında müzakere etilgen ve onun imzalanımına yanaşkan Müslüman dini teşkilatlar işinin neticesidir. Bir taraftan Hartiya Müslümanlarının birbirine olgan münasibetini regürley. Yani bu vesikаны imzalagan Müslümanlar öz boynuna mesuliyet alalar. Да, мы принимали активное участие. Biz bir kısmı üzerinde faal çalıştık ve resmileştirу esnasında biz bir manana Müslüman cemiyeti için anlayışlı olması için ekspertlerinin kaydılarını közümüzge aldık. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning yangi prezidenti. Onun namzetine 88%dan ziyade saylovchi qo'l tutgan. Saylov komissiyasi bildirganiga ko'ra, saylovchilarning 87% qatnashgan. Mirziyoyev ta 2003 senesinden beri baş nazir vazifesinde bulunaydı. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vefat etken son o 3 ay davomida prezident vazifasini ado etdi. Biz ommaviy axborot vositalari orqali har bir nomzodni o'zlarini ishlab chiqqan dasturlari asosida eshittirishlar olib borildi. O'shalar hammasini ko'rib, o'zimiz munosib deb topgan elim, yurtim, xalqim deb yashaydigan insonga ovoz berish uchun keldik. Va men bugun mana o'z ovozimni shu o'zimga ma'qul, shu elimizga xizmat qiladigan yaxshi nomzodga ovozimni berdim.
Мен бір қанун бұзылықны біле көрмедім, ләкин әршей ачық кечті. Урналар бош еді. Яни эпосы урналар ачық, жедвеллер доғры. То есть все прозрачные урны, списки, выверенные. Сейчас уже можно сделать. Шымды есе нетиже чықармаға мүмкін. Өзбекистанның сакинлері ақ қазандылар ве бұ ақ оларға сербес сайлав япмаға имкан бере. Италия баш назиры референдум нәтижелерден сон истифаға кетті. Маттео Ренци анаяса исілятының тарафдары еді. Ләкин референдумда иштирак еткенлерінің чұқысы bu tahminin 60%, anayasаға денешмелер көрсетілмесіне қаршы шықты. Hükümet tecrübem burada sona eriyor. Siyasi liderlerin hep aynı kaldığı ve farklı pozisyonlarda hep yerini koruduğu ve ülkeye değişim getirmeyen bu sistemi değiştirmek için hiçbir şey olmamış gibi yapamayız. Onlar alışkanlıklarını bozmuyor ve koltuklarından ayrılmıyorlar. Ben de fazla koltukları kaldırmak istedim fakat ortadan kalkan benim koltuğum oldu. Rusiyeli admiral Kuznetsov gemisi Suriye yalısında da bir uçağını gayip etti. Su-33 kırıcısı gemi üstüne konup olamayıp suğa düşken. Uçucu uçağını terk etip yetiştirgen. 3 hafta evvelsi admiral Kuznetsov Suriye toprağını darbelegen MiG-29 uçağını gayip etken edi. O da vazifeden kayıtkan son konup olamadı. Ukraynada Kırım-Tatar Cumhuriyeti'nin teşkil etülüğü boyunca 3 esas fikir var. Böyle neticege Ukrayna siyasi takatlarının müstakil merkez ekspertleri geldi. Olar Zaporojye, Lvov ve Khersonda sorav keçirip, nevbetteki netice çıkardılar. Soruşturulgan bir kısmı bu hafta deokupasiyadan son laf yürsetmek gerekligini kaydettiler. Diğerleri ise Kırım statusu denişi emez, kalmak gerek dep saya. Ekspertlerinin bildirgenine göre ayrı reaksiya Kherson veretinde. Çünkü andaki insanlarda Milli Cumhuriyet hakkında uydurmalar çok, arı insanlar ise adamlarga yalan malumatlar katalar. Umumen ise ekspertlerinin kaydetkenine göre işgalden son Ukraynada Kırım-Tatar vekillerine münasebet muzbet tarafka denişti. Це тільки перший крок, ми намагали з'ясувати. Bu birinci adım. Biz sayısını değil de keyfiyetini talil etmeye tırıştık. Ukrayna'nın farklı regionlarında çeşit ekspertler takımları, cemaat faaliyetçiler ve milli azlıklar vekilleri olabilecek konstitusyon gelişmeler hakkında ne düşünüyor ekenler? Milletlerge azatlık, adamga azatlık. Ровно вилетінде Кремль тежавузына қаршы тізілген фронтны хатырлап, Шарқ Европа ве Асиядаки рейне миллетлерінің ил конференцияның 73 жылығыны қайдеттілер. 1943 сенесі о Ровно вилетінің Буддераш көйінді кечкен, анда шымдыки күнлерде де актуал олған большевиклерге қаршы милли блокның эсаслары тізілген еді. Ровно вилетінің Будераш көйінде Сианжин Ахмелер алтында тарихи вақаға бағыштанған конференция iştirakçileri топлаша. 1943 сенесі мұнда 39 делегат Шарқи Европа ве Асияның бойсындырған халықларының бірінші конференциясы кечті. 12 халық векелері Сталин ве Гитлер жемлеріне қаршы бераберлік көреш бойынша мұражаат қабыл еттілер. О вақаларының қатарасына қойды хатыра ішірет етекленілді. Ерлі мектеп музейінде бұл вақаға стенд бағышланған. Анда iştirakçilerinin сирек фоторесімлеріне көрмеге мүмкін. Фоторесім ортасында УПА полковнигі Ростислав Волошин. О бұл конференцияны алып барайды. Оның тарыны қарбабасының ішіне девам етмек үшін юбилей көрішуіне келді. У мене таке відчуття, що те, що було в 43-му році. Sanki bu 43. senesinde olğan ekabı. Aynı istilacı devlet, aynı silahlı kureş tek Ukrayna milletinin değil de Kırım-Tatar halkının da. Ve eğer biz bunu toxtaqmasak, olar Avropaga barıp eterler.
Зарп этилген халкларынын конференциясы халкларынын большевиклерге каршы блокына темели oldu. Блок 1946 сенесинде тешкил этилди ве большевик ве коммунизм режимлеринен күрештти. 9 сенелерде халкларынын большевиклерге каршы блокы өз максадыны ерине кетирди айтмага мүмкүн эди. Украинанын 2014 сенесинин вакалары шуну көстөрдүлөр ки блок Кремль ислясына каршы фронтунун тешкил этилмесине темел койду. Мабуть, ми чітко маємо говорити до всього світу і до всіх народів. Biz Rusiya серликте туткан халклар акында ачык айдын айтмак керекмиз. Украина күреше ве Украина сызнен берабер умумий душманине күрешмеге азыр. Те, що заклали наші представники багато років тому, Bizim vekillerimiz çok yıl evvelsi yapkan hareketler sonuna yapılmak gerek. Eminmiz biz sonuna күрешecekmiz ve bizim halklarımız öz yaşayışı ve saylavlarda serbest olacaklar. Konferensiya iştirakçıları öz müracaatını kabul etip NKVD ordusunun күрешінде ele kılgan UPA arbiylerinin panteonuna çiçekler koydular. Роман Спиридонов, Адам Сейдалиев, Zaman, АТР. Истилежилар якында Чоңгарда курулачак Украина яйынлауларыны капатмак үчүн чаре тапмайжаклар. Ярамадада керек олган ве яйыны кесе билежек донатмалар жок. Бу акта теле ве радио яйынлав меселелери боюнча Милли шура азасы Сергей Костинский билдиргендер. Яны теле бак кулесыны Чоңгар кечит ноктасы янында курулачаклар, о 5 киловаттлык олажак. Кырымдын ишгалжы акимети Ярамадада Украина медиа яйынлавынын токтотулмасы акында билдирейди. Бу Русия канунларына уйма экен денилмекти. І самоглушіння – це ще одна незаконна процедура, якою буде займатися Російська Федерація. Русия канунсыз шекилде далхаларымызны блок этилүбенен ораша биле. Ама ишгал акимиятын керекли инфраструктурасы ве куллери жоктыр. Экинчиден, Чоңгарда ерлештирилечек биринчи донатмалар оларга нисбеттен күчлүү. Үчүнчүден исе электр ишыгы меселеси Кырымда жетишмей. Вареники, борщ ве Киев котлетлері. Буратлы күнлерінде Истанбулда хайрия фестиваль ярмалығы кечті. Украина диаспорасы о семеклеріні тақдим еткендір. Қазанылған паралар Истанбулдаки хаста украиналы балаларының тедавиленмесіне йоланылды. Тafsilatlыча бізім Левхамызда. Әр ел Истанбулда яңы ел байрам арефесінде халықара сатыш сергісі кечірілі. Чешет миллетлер өзлерінің санат, медениет ве ашларыны сергілеп саталар. Bir kaç yıldan beri İstanbul'un Україна діаспорасы да bu tedbirde iştirak etti. Особливо після революції в Україні українська діаспора почала згуртовуватися. Є діти, які лікуються тут в Стамбулі, українські діти. Частина наших коштів, вирішених від Заходу, підуть, власне, на лікування, підуть дітям. Tedbir İstanbul'un merkezi yerlerinden birinde Marriott Otel'de geçirildi. Sabadan akşamgaca kalabalık eksilmedi. Ukrayna aşlarını satın almak için Ukraynalı kadınlar ya da apayları Ukrayna'dan olgan Türkler sırada durdular. Ukrayna mutfağını çok seviyorum. Tatlıları çok güzel. Yemekleri çok güzel. Ukrayna'ya gitmedim ama Ukrayna yemeklerini eşim sürekli yapıyor. O yüzden çok seviyorum. Kiev katlet. Aha, boş. Bunun ismini unuttum ama bunu da çok seviyorum. İçinde bal olan. İsmi neydi bilmiyorum. Neydi bunun ismi? Napolyon. Aha. Bunu da çok seviyorum. Üçü benim en favori şeyim. Ukrayna mutfağını çok tattım. Ukrayna mutfağıyla ilgili yaşadığım için lezzetini biliyorum. Öncelikle ekmeklerini çok beğeniyorum. Tatlılarını, yemeklerini, çorbalarını beğeniyorum. Борщ çorbalarını severim. Каждый год эта выставка проходит, каждый год стараюсь сюда прийти обязательно, встретиться со знакомыми, с друзьями. Пробуем еду, которую наши девочки готовят здесь. Я сама с Крыма, с Евпатории. Çeşit türlü Ukrayn milli yemekleri arasında en çok satılganlar arasında vareniki ve borş oldu. Tedbir teşkilatçılarının fikrine göre Türk halkı Ukrayna aşlarına ziyadesiyle merak gösteriyor. Від хліба, звичайного на заквасці, пампухи, борщ з пампухами і салом, холодець, київська котлета, різні консервація, огірки, помідори по українських рецептах, квашена капуста, вареники. İstanbul'da yaşayan 2000'e yakın Ukrayna diasporası Ukrayna ile bağlı böyle tedbir ve merasimlerge büyük istek ile katnay.
Milli urbalarını kiyip, öz aralarında tek Ukrayin jalaf etip, vetanları Ukraynaga olgan asretlerini bu şekilde bastıralar. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, İstanbul. Нью-Йоркта Кырым-татар медениет акшамы тешкил этилди. Американын Кырым түрклері жемиети Америка Кошма Штатлары ве Канаданын чешит түрлүү көшелеринде яшаган кырым-татарларыны давет эткендир. Мерасимге Меджлис азасы Гаяна Юксель тешриф буйрды. О кырым-татар миллетинин лидери Мустафа Джемилев ве Меджлис рейси Рифат Чубаровнын муражатларын окуду. Кырымда мухтач олганлар үчүн азырланган сайт өз ишине башлады. Кырым-татар ачык юреклер адлы гүнүллелер такымы Кырым топрагындагы ярдым денишмеси үчүн махсус сайт мейданга чыгарды. Анда мектупны язып гүнүллелерге муражат этмеги мүмкүн. Мухтач олган кырым-татарларына ярдым этмек үчүн реквизитлер де бар. Бундан да гайры хаста олган инсанларнын саглык вазиетлерини ве келечекте олажак тедбирлер акында хаберлер тапмак мүмкүн. Гүнүллелер ляхайт олмаган эр бир инсаннын сайтыны зиярет этмеси режа этиле. Бу бизим соңки хабарыбыз эди. Атериле олуңуз, көрүшмөк üzere.